Nyuma ya gukirithana bunene gwa Kagitana Ndĩria muthia Mutumantu Ithinkia ni arikitie guchinda na agekirwa nthumbi otongeria ntuku ya ruju ni ndwere yambiririe Kagita gaka nene kathiri indi nandi nonete matunda jauntubo amwe na Kawira kwiringa kibara na kuonania uchamba bubo ni bukinyite muthia na nandi ate akue na gitigiki kiongavana sinema iria chiethirite ikioneka Meru ikathira kana nandi gachietete kinya kugwata Mwangi Nkuruki. Morgan Mwiti ni agutwinja injira bubo na ndene kiri gichunki gya siasa ugorobwa na Arua. Nyuma ekithurano gya 2022 kaunti ya Meru ture na nkirithano na nkuchano cha siasa. Nyuma ya gavana wa Meru Gitare Kawira Mwangaza kunyuthwa muma nekira wirane na atongeria bangi ati bakaritaniria ngugi amwe kenda gwitiria Meru na mbere. Tunakupatia support yote. Uko centroiment ni kwenu. Tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye mpaka tuone wananchi wa Meru wameinuka. Kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe, na hakuna wakati hata mmoja ukituita wakati ambapo unatuhitaji tuko tayari kufanya kazi na wewe ili hao wananchi waweze. Bwana Munyao Ningathimo ambera katomwa wonto ithirikari na ari utomwa ambera ndaya mbokethie nkethi yewe kendene yandwe munyana arekwo kutavya mama Kawira. Hebu mpigeni makofi. Enda sikiza watu huko, usisikite watu wako ofisi. Ule ameondoka alikubali kuketi chini na watu wa ofisi, ndio kwa sababu wakati alikuwa anaenda kwa wananchi walikuwa wamejipanga. Angwa kwa mama county tutafanya kazi na wewe na tuatethania na utega kwa nguru. Ende nyuma ya mieri mikai ndoa iraumira gatigati gatongeria baba na gavana Kawira Mwangaza. MCA Bameru bamba kuraga kuthikira rwaria rwa mbere rwa gavana Kawira ni araba kumara gacagasa cia kujirwa gavana Kawira Mwangaza akigeria kwariria mwingi ome ambunge na mpeke wa mbuko na MCS nikasimama kidete na kera kama kwenda kushoka ndabene ketiani lakini wote mtoka batu na maruru mara anga batu wa Mombasa mara manenge mbele bidano mara kenda bango kujanga manenge mbesa kubali ndio mara baada ya baba mara baada ya toba oli baada kana kuna moja andekana na getokea mbele kila assembly bwe liko vivya ikwamba gokorokia budget tokona mbesa cyo witachango ge lakini na ndeba batikwenda togwatanira tuitango ge nani mbuge tende gavana ni mama bwana kiara getende nika nitafanya kazi yangu no tio kwa boreo no leo kwenda katika kao cho getekia gavana hizo tupambane kienine kupambana na hao kwa uwanja lakini ngaka jiambeza cienu na nkamenya ya bikari no tio kwa boreo ni kumirau ararwaria rwa mbere rwo kweberia gavana Kawira rwejere ruretine DMK Kiogora rwatira iga Senate rwajaire ruretine Evans Mawira kinyajuju etaroji na rwarero jathatu ruretine ZK rwaratoreria gavana Kawira Mwangaza kotine ukaunja unjene okau gavana Kawira Mwangaza na chithirite agikirithana na atongeria nkabo Bameru areo methikale nturi Kiraito Murungi abunge Bonthe Senator Kathuri Murungi na kinya MCA Bameru ando wangama nani na nde tutakwenda kurua hatutaki vita katika Meru community tunataka amani tumikira ntibeto turutire antu ngugi mana mgavana utendo tunyo hatuna vita na wewe tekwena ndoa kana antu bakirwa maandamano kwe muntu obatomera mbia kwe muntu okoringanira thimo ira turekondete cionthe akauwa kaende wacha moto iwake lakini watu wake anine akevya o tulemoro hii kwa ukiadra we moshore muntu amoshore wa oma Kagita kamwe kinya gavana Kawira abadharikira muno mbere ya Rais Ruto
kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipanga na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi, na kiongozi ni gavana ni nyuma ya kumweberera jere gukurema gavana Kawira Mwangaza amberia gweketha seneta Kathuri Murungi akiuga noe mwene mathina jawe jonthe utewe muntu amba gwitondiriria na ari antithiritie mweri jumwe gitine achoka meri etano etathira tona gagothia gairi Saitani ashindwe mwana na tora kuriria kurora Meru mwakari wauge mwakoro waugare ari mweri onda yambugithia mbuza netibu abo athigire Kawira wenu ekigua ibo athigire ekiojo yeroje maru tutiomboka kumboka tusema na ili abo kienine Bwana asifiwe na ndi nyambo kama tio kabuyo kama utaneze kama tako impeachment ya vivi atea ubia diderie ta kama liganiria kwamba bantu kwe abo nchuria la kalivale banchuria ndare la medo ijathira mukama tio kabuyo akiamba akakobia umageta pena kiangala kengene kyo bakaije kama koroga Mulungu abalinga 20-0 na ndi baoga nebeje tukuja tutiku ayekerere ndare akakobia kakana patato makiria no gaindi ta thirikari ubiba twira na tulienda 2027 ngugechia muntu chiarie agatigate na gakithiururi giki munini wa gavana Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia achiumiria na kuga we ati karibu agathirikari neu ya gavana ya deputy gavana nimbatire kwithira ndi na kanya ka muntu wetawa PA kana personal assistant officer ungi batire kwithira ndi noe office-ine ya deputy gavana ni secretary kana uromenyaira document na records na ageni wabathatu nimbatire kwithira ndi na muntu wetawa driver ona kinya nindari na imbatire kwithira ndi na officer wetwa office and administrator kinya kethira indari na officer yo lakini kambue as we talk now, as we speak at this juncture, officers barambatire kwithira nkiritanairia na bongoge office-ine kwa wambere ura wetere urobutirwe ni secretary okwa owetwa Bahati na abutirwe ngugi wabairi ura wabutirwe ngugi ni driver ora ndandikite na tetha chekinya ari deputy PA wa PA okwa tawe Paul Kamati na abutirwe ngugi wabathatu ura retaitirwe office-ine kwa ni office and administrator ura woni ni ngwanda ekirite office-ine kinya kethira ni permanent and pensionable but ndamuyukitie akari deployed office-ine ya deputy governor ari office and administrator owetwa Nefat Kenyua Meme Kuruki Mutuma na chiethairia mundu na kire mantu jegie utongeria bwa county ya Meru na nkuruki kuga nteto iji ichiatumira ugima bwayo bure na maburu nere ofisi ni yote kunora ile ofisi ni guchengia mtu te kunoria mtu wenda kunora kala kwa muko kuna na bakunjeku urugairo kanorera no nande ese mwananchi ene gukwiroia ya guchengia ugatembea nuntu kuria wira ikoru ira mama akaua Mutuma kethira kunoa naume thirikari ni ane seriously is that fair kwa naku kinya kurubate ana ntuko hii na nande Mutuma Ouju niwe weteri konyuthwo muma ja gavana wa bana wa Meru nyuma ya kumira ari muchindi wa nkirithano ici chionthe Morgan Mwiti gichunki gia siasa Weru TV